Tala fal nei tula alo mai o le whaopoponga o tala alo litio Polynesia. I fōlinga o le so mai le malai o le whaotunga tangi a Samoa I tia whau muli nuu. Ma tāpe nanga o le atoanga o lona ono se fulwhātau sanga tutu o tasi. Ua mai atau aso le maota Samoa luafta sanga I tuana le maota fono. O le maota Samoa tele tua iai whaipule I taimi ana malolonga. O lu maota o le maota fono umai a fo ilona fola lau tele ua iai nei. O le maota tele o ile pito I sasae o le maota fono o le ofisa lea o le fono whaitu la fono. Ua mai ai a ilunga ona fo ngā whale ma whaasoloane ai nei. Ile wha ato atua ina o le taamilo sanga o le maota. O lu ututu lava fo I whata manu a mea mo ngā ruenga wha mai a mol saonga le mu. Ai o le taamilo sanga o le pakata a vale I le maota wha masino. Ua malo atoa ma mafola sili atu o na matangofie le taimi nei, ma te lele awa noa mota avale paka wha atusa I fōlinga sa iai. O le maota tuai sa avea ma ofisa o le komisio palota I tausanga ua tuanai, ua toe ina mai a fo iona ngā ruenga wha le leia I tutonu mawhafo, ma toe vali wha a FOU atoa foi, le taamilo sanga o le maa wha manatu o le tutu o tasio Samoa I lumane. Whaasoroa nei sa sae I le malai, sa masano na mapuane iai au wa au fautasi. Ua whai nei mapaka o le laina o containers po pusa o lo te wai. Whaasolo mai I savalalo ia pia, ua mai ale paka ta avale le bus terminal, I tuane o le savalalo market, ma le whaalautele ina o le paka ngai I le whalei a I tuane o le whunga whale o le whale tupe o ati nai. Peita ai ewi o le matango fia o le nai tu o le taulanga I le taimi nei. Ai o lo o moli mawina le toe o lava o le manongi le manuia sa itulou. O le nāwai a ai pe o na sasa wai le fia tau sanga watua nai. Ai maisa o le vao le marketi FOU I savalalo. Ma le maoto o le faltupe o ati nae. Whaasolo atu I le pito I le paka o ta avale o le savalalo market. Whaasolo ane I le nu o tu lisi le FOU. E na o le tasi le fale Samoa o toe tuu iai o loa Samoa. O le fale Samoa o le tu noa. O le whaleo o mo le au tāpea, ma le whaleo o mo ngā ruenga tau lima e pe o le tāina o tānoa ma isi whaatusa e vane. O tāpenanga ma le whaamatango fia ina o le taulanga ia pia, o le ngā ruenga whai whaatase pe o na whaana nau iai le komiti o le tūto o tasi lua o lua ono. E ono whautasi lea ua whaamawina mo le aso tele o le tū ungol sisi ngā fua lua o lua ono. E pei o na whaailoa e leitu lau al mtanga ruenga leo leo. O sa e ono, wa mai ona le stala mo le whaangata mo I le tai, a wale ono sulfata usanga o tuto atasi o Samoa e au fiai, tolo tamauli, le apia maroon, telefoni o vai nuu, fia tau le vasaloloa, Little Rina ma le malu o Samoa. O le se fulu I le tai au le aso, wha mautu wai isi fufuanga o tāpenanga, I le potu fono ntanga luengo leo mo le tu unga fautasi o le tuto atasi le masina FOU. Inisi o tala le ufamawina I nei mea alofo le ono sufata usanga o le tuto tasi o Samoa ele mtanga luengo leo. E pe on tau au ina ai el komsina o le taimi nei le ata wa Samuelu afamasanga le se laua le sife aveai po portable radios ma o lato fato tonga. O le mea alofa mai leo le malo Australia, le Australia Federal Police ele mtanga luengo leo a Samoa. A wana tāpenanga mo le whaamantungol sisi ngā fualona ono sfulfa o le malo tuto tasi. O lea me alofa e tūsalona tau ma le lua se la wafetala e pe on whaamawina I le itu lau o le matanga luenga. O ta wai o le me alofa le nei. O le afsoso antele e feso ta inga I le taimi o le whaamoemoe ai maise I lava I le puipuinga o le saonga le mu. Ma whaafta iai el pulenga o leo a Samoa le whaapaanga ma le Australia Federal Police ila na fsoswani whaau ai o le whaalele ia atili o le au nanga whaaleo le tātu tunu. Ma le langolango mai pe malo Samoa molo na saonga le mu. Ai mai lava le itula wa leo e wha se fulu a lii ma le se fulu tasi o tamaita I leo. Na whaatau tō ina o la tō tō whinga whaaleo I le aso lua o le vai aso nei, aso sfulu iwa o me. O le whaatautonga na whaia le whaamsinonga whaaitu malo e murinu I lumo o le fionga le whaamsino Church Leota Matautia Raymond Schuster I le umane o le whaama sina wa o nga whaaleo. Wata tala il porkalame whaatawa I ola whaale nāturo manu mala au.
Masauno ai le whiunga minister ale vena ale le tāua o a whaanatura i Samoa. Ua maua le 5 tu aingo la au. Ma lua 5% o nei la au e na o Samoa e mawai. O manu ma me ola e au fia ile silia ile lua afe 5 tu aingo inseti. Ma le 5 tu aingo manulele o le ele malasami. E whaasela wiva 10 square kilometer le tele o tātou amu ma au. Le alo tamao ainga i le iwa sela wiva 10 tu aingo i a SS. Ma vea i Samoa stasio tunu e silio na oai puna o le sami le lalolangi. O fofonga au tu mo le whaasao. O le 30% o ele mal 30% o ngā sami whaasao Samoa i lalo le malianga whaavao malo le ola whaanatura. Sao no fo le whiunga le minister ya ale o le aunga lea o le porkalame o le ASO. O whaafia fianga e au fia ia fio angai 5 o filifili. E whaatau ai me o le 5 o lo whaatau ai Samoa o filifili mo le tawanga. Ma tala alo i ai foi e no whanga tu tonu mo a onga upenga te whaamtalanga o mea ola ma la au whaalafua ma le whaalau loa ino mta uptau si o manga le matanga luenga. Tala nā nei tū la lau li tio Polynesia manuia taul manga o toil nei foi e TOFI.